Ali na hrvatskom kojeg ti poznaš, nemoj se sad su sprezati. Ne baš standard. Da. Kako se zoveš, iz koje škole dolaziš i kako doživljavaš sve ovo što možemo Zovem se Tinko Suzana Marija. Dolazim iz Karaševa, iz škole Bili. Iz Karaševa? Da. Koji si razred? 6. Koliko vas ima rada? 21. I o Zagrebu i Hrvatskoj. Je li prvi put u Zagrebu? Ne, ja sam se ovdje rodila. I udala se za Karašev. Eto. Imamo Gordana, ona isto se rodila tu u Zagrebu. Da. Ima Gordana tamo. Sa koliko godina ste došli? Pa sad 6 godina. 6. Sad ima koliko? 13? 12. Da, do 6 sam bila ovdje i poslije sam točno. Svina, super. Ima još dvoje braća, imaš li braće, sestara? Imam malog brata. Kako se zove mali brat? Adjon. Oni pohađaju tamo školu na hrvatskom. Ima tako je. U školi razrednu nastavu, 24 sata tjedno hrvatskog jezika i imamo mogućnost dopunske nastave hrvatskog jezika, zahvaljujući Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. To traje već 10 godina. Tako da su marljivi. Super. Znači, čitajete u Zološkoj arhivi. A danas ste bili? U muzeju grada Zagreba i Zagrebačkoj katedrali smo isti imali slučajnost. Jer oni koji se osiguravaju šta jesti i to. Hranimo ih i pazimo isto kao što su oni nas hranili i pazili. Imamo u školi kuhinju, pa kuharice rade 100 na sat, moram i njih pohvaliti. Eto, omogućavaju nam isto topli obrok u hodu. Dogovoreno je tako da kod nas imaju doručak ručak, večer ima kod obitelji, a mi ugošćujemo ove odrasli članove sa ručkom, a večeru idemo ove naše zagrebačke specijalitete, štrukle i ovakve stvari, onda im ponudimo, tako da upoznaju i taj nekakav ljudi. Imamo za vas ove nekakve sitnice koje bi vam htjeli izučiti. O ovome ćete vi zajednički, budući da ćete reći o ovome što ste donijeli. Do nas, ali ne i prije nas, nalazi se mjesto Rešica, to je središte administrativni centar Karaš-Severinske županije. Ta je Rešica poznata po tome što se u njoj nalazi najveći muzej parnih lokomotiva na otvorenom. Čitajući malo i gledajući ono što vi radite, poštovani gradonačelniče, onako u smjerosti književne naravi, vidimo snagu. Pa neka ta snaga ustraje i ovo što smo mi započeli neka nastavi na dobrobit svih nas. Uz znak, zahvalnost i poštovanje državnosti.